Supply Minister Pubilal Sanjavan Mizoram in Eirawngbawlna gas Hnianghar zoka ani zel theinan Indian Oil Corporation Limited Hotute chu thei top chwa zel turin Ngen. Supply Minister Hivuin Khan Indian Oil Corporation Limited Hotuten apisa muin Mizoram Eirawngbawlna gas choklu chungchang an soipuya anin komna hian Supply Minister Pubilal Sanjawa chuan kumin hian kumdang zong aya ru asuna sadawanga ele barlak luna konga harsatna antok chungin Eirawngbawlna gesa harsatna lian tham antok lo chu lomum ati thuasoya hemiatana thoktu Indian Oil Corporation Limited LPG distributor le thoktu te zong chunga lom thuasoya Mizoram in Hnianghar zoka gas amu zel theinan chhanem ngai taka thei top chwa zel turin asomani Iocl Deputy General Manager Silchar Indian Divisional Office Head Nibok Pura Jyoti Das po in Mizo mipuiten Hnianghar taka gas an mu theinan thei top an chwa tur thua soi ve boka anin komna hian mual khanga LPG bottling plant ti changtlun me chungchang le Mizoram atuial thei che kholna oil depot din thuai ani theinana malak dan soi nan ani bok Mizoram hian thlatin LPG cylinder sang rukachanga sang sari vela mamoa he truck som ni achanga som ni panga nia hetiang zat hi thlatin cholu sia ani